Kina je 2020. godine jasno definisala ciljeve o dostizanju vrhunca emisije ugljenika do 2030. godine i ostvarenju ugljenične neutralnosti do 2060. godine. Park Ven Juhe je prvi park u Pekingu koji je posvećen ugljeničnoj neutralnosti. Pored prirodnih lepota, u parku možete i da putem raznoraznih objekata, postavljenih širom parka, steknete znanje o zaštiti životne sredine i smanjenju emisije ugljenika.